Saya sa Luithui. Kesa khwa brivra imshimri ga hai nga thora da mitran itumna hall hili ragazip laga tui bong hili nga sun laga na mathingri ke na mi ga hai na wi khringa tui li ka ping we shinao mi ga hai bing wi khrachan itum phainga room laga tam khui ga bai leya kha da ka chip hai da khleine na wi mangla ga thara jina matui mi da itumui uklung avavuli chipui mi lo kala matui mi lo da na wi pangshap na wi so khami ka pone amen aring a thor ili mi ai da kle topic malung kaping ve yang malung kaping ve ki chi hi aring a thor wa iwi khrajan la mazang mrai mi wi khrajan la mazang mrai kha ran hai mi ai da kle characters yang bible li jang da kle shinau khani ga thumi khrajan phairum laga ithum ka thada athum thada tam khui laga matha mai da ping mai da rali ming tek mateng sak shap shikhla ga chi hi phaingrum khwai sa se ina pam hirra laga ishi shinau ma ngai da yangung yangwa laga aya ka chi thang so naw ping ni hang ga hai la le da le shinau ping hi ba mahang la malung ping phlung ga hai ne number 1 ihi langdang li phrasang laga itham sa da ra da khlaine ari hi women chairperson TBCA women union with Thermi Johnny itham ne somdal sa da ra da khlaine wa yang ta da it's very amazing laga aya ji ya iram langdang pasi da rasam phangji da la kayang le iram langdang naw ne da rasam ka phangji akana sira ro khong ne akana losing ne akana hunpun ne ji iram langdang ne di rasam phangji le shila ka ji na wa imangena idung so na ungpam laga rumli te thum hi malung ping phlung se ka tha khla ji ga ba rivrana maya khami ji lungli ili phrasang ga hai shim khulla khula ka tong ji hola ka ta iwi khne da akali ring phala ke na wa pam ga shabhi me na wa masarar ga jang mala pai da chili malung ping po kai na wa ga jang khane na gang ne pai lak khai me jim sam de je ne nong so na khli aram li fa sang ba pam na thum li ga hau de thum hi chakshila la iram lang dang kham thala tra khlai ma kham thala tra khlai thala la ili phara sang hau da le shi ching ji na wa je na I ja ram li fu ga sang bing li ba ka hau jin de thum hi khai na chi khwang panau khla je kha ba I thum li ran inbuilt yang adan gari shem la or music shem la akap akai ga shem thran li inbuilt nga room da shem sang mi ga hai da nga wa yo wa gari la music system hi gari ga shem atam li shem sang room ma ya ga wa lasting la sa mai akhon la ma tha mai I thum ne external ba khui sang la ga ka sang pa li ba inbuilt pa na ma tha khmai ni je na ran I thum shin ping hili malung sang la kai na malung ping la kai na khi sang mi khla je ka resilience shap shi tui li jang circumstance kala situation kya khali thumni cope up sa shap ka bai resilience la sang mi da klai adaptability je khawa tada phungjam li ra re la somdali fu wai la itham ni fu wai la chili takui na ba pom shap laga iram thada chili ba thi sang laga pom ga shap pui pang shap mi da khlai ne chena chi machuk ngorum khwai sa se itum na malung ka ping vu da khamatui thran li itum me kuin tokli pangshap hira jang za la ka ji nei automatic na pangshap pa hi pangshap ji thran li fighting jang ngamu nga shaw la ga miya naw tha da pangshap lai la ga ngamu ga shap vu ka ji pa hi thakla ge na rajang da lai marawe mashunge shinaw ga chung ga hi miya naw tha la sa shap la khai re ara petrol wahana ga petrol pump li guchung hi shinaw thei de le chi 10 years before shinaw hin na petrol sang mi gi ji hi thum thei sa ma de jang aeroplane tho de le jang ka chang wa shung hai re sa shap pe carpenter la sa la ga furniture la guchung ga shem de le shop hai re ring pha na ye ran ji we give la sang mi sa da I thum ni ji tam khwing sak de le jang khare atam ni ji mayar na we ot ne pangshap we ot ne the
paning sai kerjana kahang rio kene mahang merajilaga iwi iram langtangwi pastor reverend yo thingena ayai hi internship sarum laga ayai na chathai me yawi ji mo shongfu je na eshi pastor ram yo thingna hai shinau laga na hya ga chathai baila da ana hang da ning san sai da hangi shinau la chathai changji ne chang pangai pingai rally ning shi ara hi ajon thongon ishi madam thermina hang hai team mega khai thangwon anapan ga hai Genesis chapter 2 we verse 18 hili hanung lui se hiwangla je khawa ithum hi malung ka ping shong thuya ya khawa malung ka ping bu ji we real purpose meaning ba ji shiman hai pai shi nei ji ne ji compete ma sa se in build pa hi nurture sa khwai jang ji pa shong khuyung khwai ga sa ne je na I hi shinau aga sa da ka phara hi Revrana purpose leda kachi hone gaji rela ke na phapta se kala iwi purpose ne in a sakran iwi od ngarut hila it differs from men mer na we na khangate gachung khale gijila phapta se khiwang khla ji khawa thang Genesis li hang that it is not good for the man to be alone jang mia khamang khawa mia ra ji mang khawa shinau ji mang khawa khangning ji mama thamane mapung ma phamane ji hauda ka shem phalung hauda gender akha ja shinau mangna or mia nau mangna ot ka tong hi perform sa sha paushi gi jawa shinau mia nau da ka shemwi kan khanala targala male samre ili ga shema raj na typing hauda khani hi tarkar sai gi chu wa ngai na hi ka shem ne kala ayang ya ina la hangaula kala khangkhre pingwi resource person na hangaula Rivrana, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Chalak haya dahange ali otrum ngatsu khwai ga jipa maning la chalak haya helper ali ngashik laga watsarum khwaya in a shinao shemra ga ji hili itumna phaptang sa khangai baba akhana chui mai hau akhana nem mai hau ka kathembing nang da it becomes imbalance yang share phara khawon tharan lila hibak na chui mai ga hibak yu ta hau o itumna si so ka dong lila waiting rumang khawa aka shong na ta la aka shong ma ka thei thu da itumi konglui ka pai khle ni chu wangai na rivran hang da khle hi equal sala ke na ngai cha na ngning rum laga akhana akli supplements ha laga mapung pha la ke na o ku thui hi maya sang laga tek matei nga sak lo da hang hai da khle hi chu wi lungli shinau I hili purpose le da rivran shem hai da khle ni Kachikatha aya masot lan na kahang jili mental health he studies ha ka zak laga kapi ga hai sa tui hauda kachikatha atum na hange some say that a woman's greatest need is to have her heart's desires jang itumi uklung shinau bingwi ka thuk ka uklung hi it can be satisfied by three things number 1 legacy love ka khaniele security jang makhawat shinau bing hi chama khawa kharot marat ke je de lengai je jane security hi tarkar sala ke dhangai ka thumali significance I hila iwi aming hila min na thai khami ke ji hi mang ka thumina shinau wi ka thuk ka uklung hi satisfy sa khami ni ji chena pha hai re kahili ke thembing na daila ke na rally ke thebing na hangda khle what women don't realize is that we are created by God with a built-in spiritual need for a relationship with him ayang yale na panai re jang ka thumji watarkar sai recording khwai love security and significance yang legacy makhawat kala na hi khipa khla ge ji thai khami ge ji tarkar sai re ka jili lang khamai aka lefi da hangai rivrana nali shem thang ili shem thang on hi iwi uklungli rivra ili shem khami jili relationship khalai mang hina iwi uklungwi satisfaction hi mirror ge hi ka chung na hi realize masa mane da hangai che nei na chi hi itum na malung ka pingwu ge ji tharani again
point khani ki thumaina machukrum se number 1 li appearance and personal disposition jang nawi zakwi khamatha kala nawi chan han la han khamatha nawi zakmai hiena malungping laga rivrali ka thada ming mayang sakra rivrawi ming ka thada nana contribute salaga ungram resang sakra ki chiwili ari hon beauty pageant ka chong kana sai jang ngala khamatha ka pangai kami ka tong na hang dak lehi iwi amai khamatha pamang hi maningla beauty with a brain ka chi pa hi beauty with a purpose ka chi pa hi ari hon chat na dale dei ari okathuina la ka bible li yangong se ina mi ka thum ka panghai dale number 1 ni rahab ka hoba va hi thaisa re dun the background check ka sadran ni a hi khayor vasai ji awi circumstance leida lere shim khuli yo khawai ai lan mak phamasa pai thuda or rally mathai sa thuda saba pha ka haila pai ji thu mathai rar thure ka awi profession wa khayor vasala ka pesa tan sai dhangi ka chipabu chili judge masagi ji khiwangla je khawa khayor rumang na more ka phungla maning made na iwi more iwi chakshila trak le dak le ni kaili rahab na turn around ka thada sakla je thranli israel bing hi awi pom dak le ya kenung kenanji rakhui ki ji haire ki ji apau sha dak le na wo ji an ignore masala thak israel hi ki pala khla khiwi miyur la khla ki ji amachuk ki ji ne machuk la ga yo israeli rana sami dak le hi shamaman awinning li convince hamaman laga israel we rivrahiba mata khak hai rivrala mo gji hi a phaning khui thei khui hauda jang a rivrali israel we rivrali shitsang hawe jide chui wangai na na rivrali israel na khorum dakleya israeli yang mi dakleya rivrajili ana shitsang laga khokrum jiwi manga aina joshua na spy khani ji hok jang tranli Canaan we Rimai Phungcham kale mila hak mai da hang jang Phungcham le la khai bing jina spy bing ji ka jili le kla da khrom ga jang tharan li kha pha khwa tharan li rahab ko hoba vishinaw hina rivraj ling chi laga awi shimtung naw terrace de le re jili awi saili mi za khwai lanji hai da kle naw jili sakham mi laga anang thumi da hang jimang maning la ni li ka laga na thum na khorum dakleya vrivrajina na thumli iwi kainung hi mi haura gi ithei kho chena nanili ina kan mi re akham hi gate chong ma shokalo tampak wak wa ka nanili chi phara laga nanili tu khuyau ru kho chena chatrom na hi khui phunglo jang jimi kachang hapta ka khani hi nani shimla mung fulo ka phungli ka sai ka yang thum haulo da chena tang da raksang mi laga ana kasa sang mi laga awi chonchie na step ta khawam pha khui lu gi che hau min riang da le hau da chonchie na jerfwe na jehota laga ana kan khami ne kana jilia ga ngai rivran na thumli iwi kenung kenan hi mi thang hon I gala iwi shimkhuli mamalai mi alo da an hang laga rahepui mirin kala awi shimkhur kan ga khui samphang laga Joshua chapter 2 in a papo ka khrajanji details hala ke na samphang le rishina de khayor vasa ga sa shinaw ba hi rivalry relationship unkhle ji wangai na ana chak ka pinga o cha ga shap Phungcham arai khai sing laga shibai bing jini mazong bai mra da khamong ni mang ning mano wa jang Auli rana sang mi gai kuin ga tok ji shi jin laga malung ping la tu khui ga jang si jang lang da sa tha daw ra da ya ga la shi shim khurji ping e malung ping la ga na rawi raw ping li ana chi ta kan khui mi laga ara awi khrajani ka tha da waw khla je kha ga jang jang da Joshua na than laga kenan ra khui laga ki shok tharan le Israel now being ni ngarum da ka pamang ka panmang maning la hi salmon go hom yar bahili ngakum laga ana boas para laga boas na Jesse para laga Jesse na David para laga David we line na ba laga chishu we line hi ba shok na sak ji ne jang rally relationship like haya shinaw hi ba talent ji shin laga hi tha da
achi record sa laga Bible na thumni ka pingbu sa da zakui aga sa da sangmi haidele ka khani ali adang hang hai Abigail gi hi 1 Samuel chapter 25 we Krajan ka dong ka patran li Abigail gi wi ka khalat hi the cause of joy gi ni ji mo ring ka pha khwira khamiwu gi ni ji aming wi ka khalat hi hang lagai na teu ga iwi message li break sa laga aka hang sangau ge la ho lengang ching wi ngale li ungpam hauda ini break khani na ung pha yang je na Rimai na ga chung ka hi ung thai ga hai no thumra si ga leida khlai ne amazing jang simlak sha ga hang shini wi lungli Rimai na cha ga leida khlai ji mata kha khau de Jena Paniung Atumni Young Kajitali Christian Salaga Ishavi la Zingum 27 years Rimai now Salaga Chakum Kantui Haine Ji Paniung Laga Atumi loneliness Atumli Kachikatan the Gatomi Kawai Akara Maklewi Kamasai Jili Gatomi Kawai he Darkar Sagajang Ejang the Paning Quilaga Ishi widows we Seha Sakang Room Fellowship Aka Later Clean second Sunday of every month. Just say sakang fun lamang awamne. Kachi wika purpose panava. Itumene itum ralaga. Akai nagawi prayer concern la. Ringapala share sa room laga saya sang room laga katom ngorok say the ishi widow group the lamahomane. Kiaming pokshikla jena Abigail support group the poke. Kiwangkla jika the cause of joy. Akai naga ringapa kwira mikhang roka group sa seda. Imang paning laga church katong manala women society nala ta singpai ki ji thai. Paisa ga chung ga ting la maning ne chamang rumai marakli pasa rumai. Ari hon ba family ka nala ta the sponsor sai ga paya. Jang paila ka haya od ne the khui ka Rimai now masai na khle ju wanga ka chung ka encourage sa milaga sai ha ga sa mirin hi na hau phoke Bible pa ka phok hi na hau phoke iwi ka khanang sai ha sa milo da mili hang shok hi hang shok ka shap hi na hau phoke ki ji testimony hang phok hai re sa pa ya kha ba thata iji cha church la thata ungchuk ma chila ga brana mayami ka thata chila sa se okay Abigail go hoba we beautiful and intelligent the hang de Bible ring chaili ngala khamatha da Bible na record sa khai Abigail la khani ji athang Bible pa mi na hang shok hai jiwi background ji ka tha khla ji ka ba awya khara Nabal go hoba hi Nabal ge jiwi ka khla ba full ge ni ji mo mangkhamu ge ni ji ai ki wang na ji phok mi khla je ma thei tu ka David awunga hi na Saul awunga na Ali satha dhaura da khrom shang khrom da laga ka phung ka phali yang athum laga gazat atam thrani Nabal go hoba hi wa shang hauda awi se awi yaw go chung ka phung kui mare da ya hom phungli pam da khle jili David kala awi raw ali thang sojat da khle shipai bingjin la yang chon laga jang wild animals kikla sabing na mashai ka waila yang chon laga ngachonai sai da hangai jena thanga hi David kala awi shipai bing hi chotla khauda hili khu hili shanga ka lei je na le kasa shokpo cha se ki wangkla jika awi sayur vayur ping hila ka chung ge thum na le yang chonai da khlenda je na ali achiwa ithumli khaphawi lo da shokpo se ge je na Nabal go hoba hin lang so sore na pam laga David kibada jang kiwangai ne wi kasa mi za gi da hang hau de David malung fat na haida Nabal kala awi household awi shim khurwi miar na ka tong sa tha dhaura da David hi chat phok ka hai na wawi raimi than laga chi sha je na Abigail hi na intelligence hala gai thangmai la khai shina ba be na to de na sa shai ka pha je sa tat khui laga hang khui laga chat hang khui kamui la sa sang khui laga ana agharawi pamli awi shim khuli mara jang rang laga David li ana reme da kasa ji phung laga wasam phang gai ne nga khumsha me na khorum laga igharawi amingwa mangkhamu full ge ji phung e je na khapheu mi lo
ali phap khata mi lo chang je na raushi na in the phungdak le ka saksa na hi khatsa mi lo ta ana ba sui la ka ba khorum ge je na David wi malung wat la ga ashishim khuwi miar no ka tong sa tha thawra da ka satta khlaya David awunga hi athang pa shok hai pa lui say 1 Samuel chapter 25 with 32 in the hopok laga praise be to the Lord the God of Israel ja Israel we rivra prohojili tek mate meru no ning shie da David na hangpok te rang achu raushinaw nali rivra ji namaji horas hanishi gjaba iwi pang hila more sang sakre ji David mulunga thaina na wasata thaisa la rand ma ya la pa e ka David na phaning ga khuiji iwi apang hi ashika nga saki ji maram khani da hi David awngali more sang sak mi sa that laga ashi pang hi le ka nga saki ji we na la kan khui mi da lai chang kala aghara awi manglai na awi shim khruwi mi anaw ko tongali satha thawgi gi we na la kan mi da klei malung ka ping vu abigail hila itum phaningong se rirana thangmei lakai na sang mi da klei hila hi ka tha hila sathai khwai sa se ka ka thum sa da Esther sha ching ga hai ngala kham thab ka jang jang da jihudi wi ena awunga na awi awungu sa khwai ha khui gi ji hila it's beyond imagination ja muchuk muchi wa ka pai ithum ka chigtha na testify sa da khlai I ka tha le lavrana shichin mi paila shichin paila da mata khak nai da hang da khlai ta kam maina Esther ko hoba bana awnga sa gi ji hi masa pai ka sa nei ka jang jang da rivrana ali chipam da khlai ji wi lungli ma ka pha pi ngi wa ngai na jihudi ka ngali sata thawra da hukum gu shok thran li Esther go howi position ji machukwa laga ana hangde awi uncle yang Mordecai ani na chukhamachi namang ring laga na ring pharala ga ji awi uncle na ari advice ka sane chili Esther na sada khle yu khamatha hi itum tam khuing sangai ara awi mangali hak khamaha ot phun rami hauda kala awi yur ana kan khui khwai chuk khamaji thranli atam ji thranli ana hangai awungana moho khawa inner court jang alunga shim alunga awunga wi inner court chili awungana invite ka sami maningla ki pagamajang pai mini ji kajang ga dong chili the king has but one law ayin akhamang le ji awungana moho la gajang ji satha tawgi gi ni je chili Esther nganing da khlei ni awungna ba moholak thu hishong baba awi miyur gu tong sathat ki je haira khisaun awungna hosi je ba ji chance kui laga ba hang pai gi dala cheni Esther na khisa awi uncle pali hang laga cho iwi miyur gu tong ngali hang lo pau hi mi lo fasting samilo tang de Saya sami lo da tum kutum thang khum laga awi yurna Esther wi wang saya sami de Esther na saya sa mi ji sami khang sak ji khiwang khla ji ka she needed the strength jang a pang shap chim targar sao de mening ga bran mong yurwa mi ka wa awungal mo thu da wa ga wa thi ki jiawla ka kan bali hai laga la wa thiaw gi ji ni laga anakhi hang bravrawi pang shap khi laga I ware awungana mo holala if I perish, I perish. Ina ithihola thihauke ka rivraling han laga oi pangshap kui laga ina khisa shap khala gajiji I plit wasami ke da decision kui laga malung pinglak kai na gazang tharanli adang sayag saji na backup sa hauda awunga na gathe tranli ina moho mane ka nakhi ka saklai hauda kharakle da leshila ke na welcome sakui milaga kachang jang da jihudi wi pingwi mi yur ka tong hi ana kan khui mi a rai khai sing laga cho naumei sing laga shok se jang awung wi shipaili ngarar se machi mane rana sang mi khai thang khamai khamatha ji shijin laga mulung pingla kaina
saga hai ashik thumi na kapang shogai de lega khania sada social service itumi pasarin itumi yari rinli kring hili Deborah hila akhane nurse maid tahangai nurse maid jiga naung chon laga jang ari hon kisang naw ping nala naung chon kwai ngala naw ka hai laga chung leba pa me a hi Rebecca we na hopok laga Jacob kala iso katong hili ana nurse maid sai tahangai kala midwives adam jitran liva itum midwife pingi naw phra khami pav jang hina puwa go hoba hi ana hip atong Egypt atamli pharaoh chihudi naw bingling chi hauda jang jingom akhawe ajingli khle naw ko tong sathat haulo ge ji hukuma kha ka khaniali midwife ping hilia na ki hukum mi khla je ka nadum na naw phra mi khwai ka khwa tharani jihudi naw bing avu bing hi mayar naw phra ka muring sak lo ge ji naw sathat mi haulo ge ji ni ka puwa go hoba midwife pa hina ngathum da wala ga masa thatlak la ring sak awung na hogila khiwang na ring sak ji kla da ka hang tharani ani na king han ka khle je ka Jihudi upre naw ping hi pangshap le nai de wo naw ka phra la pai agi na phrai da I thumma ma shong na ka phrai sa ji da na hang mi la ga jihudi wi mia naw ka chung ka na kan mi de ari hon I thum ya ri rin li shepa ka sa ji thran li I thum wi attitude wa I mi wi raw la ina li shepa sa mi ran la ina ka tewa o thi sam tha mi la ga ina raw sa ran la ga ji pa hi taraka makhlei maning mane kala next points are the reconciliation jang malung pingla ke nang chom khami ithum shinaw ping wili ke chungkha pangshap leye nathum shimkhur nawi shimkhur machuk yong la mi khami laga nawi chinaw ngara both side na ghara wi shong nawi chinaw ngara shong phaniung yang la na ina prevu na ina ngacham ngasak ta le ka kai ngasak ta le gi hi ina hang khleu da na thum phapta da lem rawe shinaw ping hi ji I thung li khle no wa mia no chung da le da preva chung da khuyung nga khawa chinaw ngara ma mashit khlui shimkur ga chung ga makhlei maning mane ji khiu wang athang ma shit lakai na le ga sa da la preva khuyung maman nga te maman laga khanghan la mang han ngarok la ka pa mai na tang da ka chang de ji khiu wang do yang Paul na record sami da khlia ka 1 Corinthians chapter 1 verse 11 li Chloe go hoba wa shinaw hi akashi da mang mention sai da hang ka ali shinaw pingji machila Chloe the mention sai da khlewa it indicates that she was well known da hang Bible ka thembing na jang aminge na panai da khlewa a hi mi na thai khami shinaw aka khanga sawi wang khiwang khla ji ka ba shinaw ba Chloe go hoba we na church hi oneness akai na le khawai malung chang lak kaina sai ha sami laga ishong ka tom laga ot sa ka sa shinaw aka nga sa hauda Bible nari well known ga sawi category lisang mi laga awi aminge na record sa kami ne dahangi reconciliation lila pingla kaina shimkhur chang sak laga church chang sak khang sak role kui thai se itum bing hi next point li missionary aya la hang haire mission work missionary li ka hang thran li itum kadeu ga activism we shong thui ka hailang awaye women movement activism ga jiping hina they pangla kai na ga ji ga na ila ordain sa phurung re ira reverend phurung re ga ji hi pangla kai na assert ka sa jang ta da khanga pai ta da or athang hangaula iwi significance identity le khangai ji wi lungli khanga pai la khachangai ili hang lo ji khaba ji pai na maning la shinaw nali ordain ga saji rivrawi mingtek matek wa shepa sa ka vai dargar sa ka very well jang khwa why not kha tada ila ji I right le prung la da khangamu attitude pai na maning la jang kha iwi rivrawi shepa odram nga chu khwai I hi dargar sa hawe da ka sa pa ina
ping da sang sangai activism we attitude pai na maningla ki wangkla chilaka hili kani ki thum ina kapang khuilui haidalai Priscilla Aquila ko hoi pavu brave hi Aquila mangni mahangla Priscilla ko hopa hi missionary partner to Paul ta hangde ani pray garni hi lungsan lakin throughout her marriage to her husband jang Aquila ba maningla Priscilla ko hopa vishinau hi ana Aquila li awi mirin pai da khanga kum jiwi longli rivrawi odram khanga chali powerful ministry saye ta hangai kala generous ala kaina rivrali Paul longli partner salaka odram ngachuru meida Apostle Paul na Acts lila Romans lila 1 Corinthians lila 2 Timothy lila record side le ni breaker ni hi jang melungpang pinglak kaina rivrali otram khanga chehi ithumna la sapai jine Anna the prophetess shajinge ahi 84 years ga tamni ngani lage na singum she was singum shinimang pan laga naw la malela Rimai va sahawe ana jiwi thili Rimai va kai khaba ngani da sai ka saba pha thui khaira le miana khangtai pha thui khaira le physical needs wi wangena or for many reasons yang ana go hoba we na ba prophetess salaka maran va salaka ngashun ngaya ribrawi church wiwang sai ha samilaka temple jimachi holak la fasting salaka sai ha sami dahangai ribrana ali honor samilaka chishuli dedicate ka sa angang nau jili samphang kui samphang de athang ana temple jili sai ha salaka mapam sa shi gijiwa masamphang kui mre jena uklungai na malungping laga chikat laga Sheba otram khanga tse gaji hiva ribrana honor salake Phoebe go hoba hila dikanes halaka malungping la kena otsa sai I commend you to our sister Phoebe dahangwa I commend you jang Paul na aming sing laga shinau pavuchi ali mathala kena receive samilo rivrawi mingli panglak kena shaba otram khanga tsuvala code Romans 16 we 1 and 2 li porna record side le ara kai kha hina khanawa points how say courageous hala kai malung pingla ka hai shinau anthami category pingjili magazang khalai dale hili Moses we achon Miriam jang upai malem dara Moses ikrar gam ngathum laga rarga je na khon chok phokau chap phokau khon jar phokai da upai malem da ani vanau ni na porang la khui laga Nile we kong phaili ba haye gi sikrajan idum Sunday school e shasare ka Miriam go ba bi na leshina ida ngshun gi chi da jili ba reyang laga ka thau nikla khai thuyau ni ka thau nikla da ba reyang ka pa madam tranli jang farong nang la ra rawai laga ya hi mashoi lakla jihudi we Israel now being now lak the lere ishavan hukum ye da hi masa thathe la ka haida lere da na le shilage na ka khui tranli Miriam na mangbulek laga jang ngala na shok thathar sag je ne mangbulek laga achon ina nganaw mi khwai aka phami rala ta na shok hang laga kajang jang da Moses le ari ka phrawa avuli khuyung mi laga nganaw ka khanga sak na wa rawi purpose ungshung khwai shingla kaina saka thei gi hiwa admire sana de Miriam hila ka ko chena Ruth ko hoba ba hi adangina Rahab panai le jang Moabite ne aba jihudi naula maning mane rumai naula male rumai busala gana naumili ngasolaga inali shura da khongji iba masaragi jede I Ruth khrizan phaninga imang ne imagine sa jede tata imang nali shurlaga awi ramji iram sare nawi shimkhurji iwi shimkhur sare da shur khongji me rivrana purpose ungshung khawai ba uklungni matui khami da lere kha matakha ka hai ka pingwala ke ka changjang da ana chotla ga nani ninauni cha khawai malela matham wa phalaga matham ka phaga ji hi aruhan ramaman je na phapta je ne mina mahat laga
ตาตุงก็ให้จีงมุยก็คุยจีลีมาทำก็พาก็ฮอนว่าแล้วก็จีเตี้ยวมันไม่หยุดสั่งแล้วก็โอ้อาจีบัดติน่าก็สัมพังไงอาจีบัดตินตั้งใครสัมพังไงแต่อาจารย์เขาว่าจีจะจัดนาสายจีอะไรฮอนก็สักก็จะเปี่ยมดิ้งไงแต่จีvalue มันก็สานไงเจนะมาทำพาก็จะลีไอ้บอสลีเอาไว้คิดว่า redeemer อะทุมีชิมคูร์งตั้งคุยขมีทาราละซาซาพรงเขาด่าจีเอาไว้ลีว่าพาขังสักเนี่ยคราจันจีก็ต้องมาหางเสกรูทนะอันนี้เวลีมาลุงปิงลักกันนะชูร์ก็หงวยว่างไงนะอาฮีบอสวีอัพรีวว่าซาละก็ตั้งเจสซี่ลีพราละก็จีจิชูวีไลน์จีโชคลีปะปมก็จีนี่ขณะว่าคราจันซาดา the widow of Zarephath ยัง Zarephath วีรมัยบุนะอปมจิลีจำเรจำระราหาวดามังขวายละจ่าขวายละมาเลยละขเลยอัตมลี last meal จีเดอัตวีอัตานาวขมุยนาวมัทิรนาวจีกตีนาวปังเมียนาวริค่ะเท้านาวกตีนาวจังละก็อันาวเมียระอันนี้จีหินขนาวไอ้นี่วีก็สักก็จะสาวเรดทิ้งพังนาวจีชงฟุลีเรียวบมก็สานี่ดะฮังไงจัดกระจุงละหังจากีจีมันนิ่งทุดทิ้งกระจุงก็ละพากไว้ละดาร์การมซาตุเจนะทิ้งพังนาวจีเตี้ยวไม่ค่ะสินค่ะจีคุยขวายจัดกษาตำลีอีไลจาฮิรากตานี่อีไลจานะFirst Kings chapter 17ลีปาก็อยู่ account จะมึงเดเลยอชอนอีลีอีโจทลักเข้าเวไทยลักเข้าเวเจเนอีลีเดี๋ยวไม่ค่ะขโมยนาวสามีละก็อีลีขกษากษาขมิโลกุจิตรานิชินาวบาจิลังงิงก็จังเดงิงละกันยังละก็ริบรานะก็เทนี่อีวีคงใช้นาวลีมาเทียนเอาก็เตี้ยวก็จังตะขเลยจีอินเอาก็อินี่ฮีอารุยฮีจ่าละก็ตระนาวจีมังละก็อินี่ระที่เฮาเสดอีทิ้งฮีพาตะขเลยนี่นั่นลีมีขวายอีขี้ขมาเลยมันเอดะอันนั้นหันไกจิลีไลจานะหังลุยริบราลีเตสาโลยังริบราลีมีเรไอไฮฟุโลแล้วก็บริบาลีเตสาโลกจานิว conversation เลยแต่เลยคิวว่าไงนะบริไม่ไปจินชิดสังเอาก็ละมาเทมันเนี่ยแต่ตัวอุ้งละก็น่าอันนี้น่ะจากีกจี last ก็สักก็จากีอุ้งเชมพูละก็อีไลจาลีมีจ่าได้มาลุงปิ้งก็จังเอาวะอาวุธสักให้เนี่ยอีพนิวยังละอีมาจ่าละเลยอีน่าลีมีจ่าไงเดจังใช้ผ้าไม่กับก็จีน่าลีมีใช้ไงเดจียังก็เลยอีไลจาลีอันนี้มีจากให้นะวะก็จิวก็ขลัดว่าจริงกุมขันนี่ก็ทุ่มก็ละจำเรจิว่าฟูกจีเนี่ยก็ไบเบิลเนี่ย record สักให้ the widow's food supply never ran out จังอันนี้วิเท่าของไงนะสามของจีจำเรจิเลยละใครน่ะตั้งดะฮอดจักดะอังมาทอร์จากไว้อาชามังยาจากไว้มาใส่เงสักลักมันเองก็จีฮี miracle เนี่ยข้าอาจีนอีวิมิรินดิละ apply สักไปก็ถากเลยเจ้าค่ะว่าอายังยัยชิพะจ่าแล้วก็พุ่งจมบาชิวีจ่าที่ว่าจ่าร้านไหนจ่าแล้วเราไม่คุยมันเองไม่กุบลักมันเองเดี๋ยวทุ่มเปรย์เอาบิงมาตุยก็อิชิพุ่งจมบาชิอินเนอร์ครนเอาจันจมเลยช่างกี่กิจตเลยเร่ดะริบราวิวังนิ่งตรงละก็นักขมีจิวิลุงลีก็จังคัดได้เนี่ยก็จังคัดก็หังเนี่ยพุ่งจมchurch คือช่างกี่กิจตเลยเร่ก็จำนาวบิงอาอุกละมาใส่ดะจังสามคงละกุบใครมาเทมินิจิจิวครนเอาจันจมเลยริบราลีนิ่งตรงละก็นักขมีกิจินวิสามคงนวิเท่าคงมาไทยมาใส่มันเองกิจิริบราวิตุยเนี่ยขณะว่าซาเดหินกุบสังเฮาเกก็เทียมบิงนักหัง 1980s วีใน 90s อัตมฮิลี the quest for satisfaction ยังชินเอาบิงฮี satisfy มาสลักทุยจมูกริงฮีเจใน 80s and 90s อัตมฮิลี movement ปังลักกันนะก็ถ้าจะสักเลยเจ้าค่ะเตรียมปรุงเลยอีเรื่องมีอันนั้นถ้าจะสัตย์ปรุงเลยอีเรื่องจีจะสัตย์ปรุงเลย the venture ก็ซาอัตมนี่จีเจนโยมาชงเดย์เอ็นพนิวงละก็อีรำลังดังลีเมทริกเอ็นBA pass ก็ใช่อิน number ก็กระทุ่มมันเองอิชานีคันนี้นเรย์ MA pass ก็ใช่อิชานีอักขันเรย์อินก็ขันยันเอง
jang ji in hang the clay 80s and 90s we Christian ko jene itum generation jili itum gotong he driving force he kikla je ka tem brung re ila satay phulung re ke ji hi iwi uklungi satisfy sa khawai shinau ping hina ji ka pha atam ni ji so they began to turn their energies to new frontiers yang in the masakasa shinau na masakasa government office la ka hok sa da le athang in pan haula carpentry li no petrol pump li no ka chang khawar no ka tongli venture out sa la ka them hai re da hangai them hai re shinau ping na tum ki pag na deny masam re I thum them hai re kha chiwi lung le ka them ping na study ka sali thum ping hi a kind of challenging the man's domain we attitude la khazangi ji maybe ju wang the lere arui hi hyak them ga high generation 21st century li ring the clear tami thran hila many are still wondering where they really belong the hang wa sinau ping hi itum ping hi kachili I hi khimakla I hi kachili where I belong ga ji hi hyak success ha khai we thil achieve sa khai we thilila mo pen rangi ji sinau ping hi arila we are still looking for it tahangai china ka khala ka hangba it has become painfully clear yang atham shinawi greatest need hi legacy security kala significance himang hina maningala rana shem thangonji ili kina satisfy sarikla ji khaba personal relationship ili ka sa khawa jili no we mangla na thai the clay rugchang pa hi pa hi na iwi satisfaction china akachang ne ge ji hi ka thembing na la phalaga hangdale vreshina na iwi wang hi matai mi the significance ha ge ji ne jang jin ping se them hai re ping hai re arwila matham idala sa se ka number 1 li na ili satisfy sa mi gi ji hi ba really personal relationship mi laga lay laga kring mirin khanga chom jili with total satisfaction lay re the kathembing na hang hai da le yang jena miya no thada ila miya no thada sa sha pe gi jiwi attitude pai na maning la run inili mi the clay talent the inbuilt talent bing bahi rekhui laga nurture sa khui laga rawi ming tek mate khwai ping mai da mi thai mai da jang sai ha sa thai mai da lum shan thai mai da ok thui se gi ji hi ka sa chang khangai ne hanung laga I thumi mi rin wi mangai na rawi ming tek mate ka pai chung kha shok ro no ding shi hai re jena nga so da Tangkhul Baptist Churches Association Women Union ili hikitha platform khami wang lat lui da ning shi kho rali la masot mi e thermi jon I tham nei ji hai da last clarification ana ko hod le re da panding de le re de ka thermi baba now the ani ili ani hoye ki wangla jiga asha vi Rimai ngala gi ne isiba we at service fogai de ili ani gi shok ne ani no ya ming hang de ring pha na ye da nei li hangrara sai the way God works is so wonderful dang thank you for this privilege ning shina ga chang hai re rana so mi da itumi church maling mai rano amen